ek li nħossu fina bla eda, dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti taxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċna Imbirek li sem Kristu veru Alla u veru ta' Ġesu. Imbirek id-dem Aziz il-Santissimo Sacramento, Spiritu Santo Paraclito, Maria Santissima, concezioni taħħa, sema, imbirek San Giuseppe, imbirek Alla flan. Paġna 66. Nfakkarkom li issa fit tmiem ċelebrazzjoni għal ħabta ta' 6:15 tibda qudies u mbagħad ikna qudies oħra fis-7:30.
I remind you that at 6:15, just after the celebration, we'll have Mass, and then there will be another Mass at 7:30.